Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Кесич, одиме понатаму. Не знам дали знаеш, ние имаме проблем со бугарите. Имавме проблем со грците, па го решивме некако тој проблем. Они не ни го признава името, па го сменивме името. Па сега бугариве не ни го признава јазикот, па не знам што ќе се случува со тоа. Али да те прашам, како е вашето искуство со бугарите, можеш да ни кажеш? Па, некако ми sa Bugarima imamo to neko tradicionalno da Bugari uvek ti zabiju nož u leđa. Znači, u jednom ratu ste saveznici, posle par godina oni te napadnu. Tako da nemamo baš neko poverenje u Bugarite, ali nisu u top 5 listi naših neprijatelja. Nisu Bugari naši veliki neprijatelji, nisu nam ni neki prijatelji, prosto onako ih tolerišemo. Kao tu su, ali ne diraj me, ne diram te. Nemamo nikakvih emocija velikih prema Bugarima, izuzev toga što su naše neke estradne zvezde jako popularne u Bugarskoj, tradicionalno od Lepe Brene, preko Cece, Vesne Zmijanac. Dakle, Bugarska je zaista meka i utočište i dan danas kad je ova pandemija i dalje neke naše estradne zvezde odlaze, tezgare tamo, pevaju u nekim bugarskim klubovima. Nikad mi nije bila jasna ta ljubav Bugara prema našoj muzici, jer bugarski pevači ne dolaze u Srbiju i ne znam, nije bugarsku pevali. Точно така. А овие полна таму 50.000, 60.000 стадиони, дискотеки. Имаш некој совет за нас во односов со бугариве или тоа е советот? Најдобро е не дирај, не дирам, идемо далje. To je to. Ne razmišljam mnogo o Bugarima, ali jednako ne razmišljam ni o Rumunima. Tako da nisu to neki komšiluk koji je meni bitan. Dakle, meni koji je bitan komšiluk je komšiluk koji je nekada bio u istoj zemlji sa nama. Dakle, moj komšiluk su Hrvati, ovi Bosanci, Crnogorci, Makedonci, pa čak i oni gore Slovenci. To su moje komšije, a ove drugi su stranci. Dakle, ti mi nisi stranac, ti si mi komšija, a Bugarin mi je stranac. Iako možda bi Bugarina čak bolje razumeo tebe, jer jezik je ko srpski slikičar.